Memwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first time bomodia subscribe. Mia notification eso. Kreke no send video bia ye di betumu no abusua. Won son sabe kan wenye bia sure. Medasi bebre. Abusua for Twene Jonas grass in kwa. The system is working 24/7. Wadinano atum. Twene Jonas wadinano atum. No bibo busa se edien ana Twene Jonas wadinano atum abusua for Adwoa Safo eni nua Akofena ntokwa akyese etuo atutu nyina abamu no eno ana Twene Jonas grass nkwa wadinano ayeden wadinano atum. Twene Jonas se Akofena kra de na kyese o support no angasankasa sene papa na efri ni tumi mu edi enwuma ni nyina ayeden ehye ne nsa no se no support no papa na Adwoa Safo de no oni trust bia yeden ewo ne mu because obi a MP muaya to aba ma o se umpesua so kogina o manamu ma o ewo parliament na wo yeden wagya o city ho no akotena abrochire eji woni etwetwetwe videos edi betu to TikTok esen hronkofo yeden eka hunti o so no kra de na chese wo twa na bokura bata Akofena de no de ne support nyina e man but no nim se Akofena no wayeden wo jimisa o se wo nua se oni no problem kra na eno ntrese koyeden kotutu bono kokuno even kra so yeden oba o premises won mu a na koso man kofo ne yeden eto warning shot mum anka mu betumi aye bibia a prevent sa etuo no enso nam se wo jimie ntino wo man nkofo yeden etutuo se wo no ani nua omunye den wo munkuno o se Akofena no wo ye criminal ankasangasa nti no wo hwa anim se aban no ode mra beden ode mra ebeye adwuma ompese ebekọ akoyeti se odobroni die ni bia chese ye gya no oni nam ho mu free a daddy lumba wuo no omu hyeda nyeden enhwehwe mu yiye nti we die wo hwa anim se emra beden emra ebeye adwuma nye saa abusua o se enye saa mu die mu miembonra video num Nimti amabie warm up no ene say me ba begina Joma mani yohono so e wo se Adwoa Safo nua ketwa no we ma mo mfanye jimi mo nkoche no me mpen kwase ade nyasa de me ba be yem no e beje mo nsam ye mesoso awudifo so this time ma mo mfanye jimi. I'm telling you, Ghana police enye bibini na e kwase a enye bibini na ya boa o papa bobra no wagya munyapade a mo betimu apade se nuafo no me ahiafo bebre kura o Ghana minimum omu nuanom na ye adwuma na omo boabo omo because ma me on papa ni bi enti ma bobra o papa bobra jawa mo betimu apase nuanom na ma yeden mo build legacy ne de agya mo ma ho ni jiminti watutu okuku nuaba kwasiampanyini me everyday me kabi mawo se wona ye be man ti Adwoa Safo kura mfa na nimonyam ne na ho odin ene ne links odi wo politics nta machi unua wachi kwasiampanyini junior Safo wachi se unua Adwoa Safo kwasiaba na obeye MP a wajimiti se amoakohene oso ayesika nyina ede kotena America se owo ne kwasiama wo ti se amoakohene kwasiampanyini ya Asante Regional Minister eye no the same thing or two years ago, and I'm wanting to go here the same thing. I'm a farm. What's this? Asante Region. I did confirm next doctor for you Kugu strike, and Sikano the Bema doctor for one. I'm on Maoji, I won or imagine back in the year Kwasiabana war. Also, I need to America this kind of break was Bruni, Nani economy, you know, some from Kwasiamepa, Bruni, Chosom Pabosia. Na ne yire kwase abame wo the same job na Adwoa Safo ye de amoakohini jimifo ne ye no saa na Adwoa Safo ye ntino obi adwa no what I say it doesn't mean say munkoku no what I say we a criminal the first say what they car bedru fie gate ano a wama order say omuntututuo moka no munku no nti wo ompe onua no kra wo ho a momma warning shot wo wiem na ontu ne ka anko oba besia anya oba we na nani eden ana otimi nya kokodro 2 ka ne dwane ko police station kama kuno we attempting murder esem ko prison for life jo mama jamo
one ne NDC judge say men kama poso mo hwa we anya ti say odobro ni de ni bio say mo se ma jimi a mo be che abrante na koto pri obeda ni bire ho enti ajapade na wo pe no wo be ko prison na be ye onuaba ne dia se we jimi a de no ma jimi sa bibini ade na bibini aboa sa Amu papa bre, papa ya bra shamu. Mo ba mo hu hia da kwasia ye unim eja ya soa e de Afrika ko ase. Unim ensupa ni bako kwasia mo ba ya soa breda. Junior Safo kwasia mpanyin Akofena unfi mo ba ya soa breda. Kwasia papa bre na wa bre no eja legacy a udi jimi de udie se mo ba be se papa ni din kwa jimi. E de na udi wi ase kwan kwasia mpanyin Udi bi ase kwan this time me support to Adwoa Safo moma mrenye adwuma o manum nyasa obi nso be tutuo agba awura obi fie akokuna na obi be tutuo atko obi ka makobo ni tu akuno because Adwoa Safo kwase ampanyin koye bi wone na mo enti mumfa nsawanfo no mo mefa no we nya court sem bia obi a ni twia Oni ni boys na mukrekura tuo ni nyina mo sisi o nyina nkogu prison mo ma mo 8 years o mo nkodam na mo nfa bibia ma Adwoa Safo no na Adwoa Safo ni nyini nua keto ba ko no nko ya asore ni asore panyini wa asore ho na magimi kura dodo adai na magim bibini ai sa aboa oba America oba America on na uko Europe uko anyansafo kroma Mercedes Benz ni postati wo wu da ni ma eba no ma beto aso no mo na ato aso no mo na ato aso no mo na ato aso okwa the same thing BMW Ford ni nyina all these companies car companies senka kantanka imunya mwa nya fe na mbetutu mu tu akum hu nka mu build mu ma na mu ma beto legacy ne so wo hu ni ameche no na omo so meto aso da bibibi ni ya bua we selfish bibini echimi obaso anwa hye na kura no bibini aboa obi se man your own business uni twas kwase me business ne Ghana yentena manye awudifo o man num asia sema akwa me business ne Ghana obi mekoso kram di obi ye no do obi so osia si yetena wo se Apostle Kwadwo Safo ba na adwen nya adwuma no atwetuo ama ahise boys nsem so mo moni nua ba tu nkuna bizase onyawo a ya bontisu ni obe yonen we ni nua o ne na di agro from krabrem di anyini ni nua o ne na tena fie adidi ni nua o ne na dadan ba akum anyini na ne selfish reason sikani brenti yenkotu ni nua ni tuo nkuno na kwasia meti ase na me ya me jina mo so aka se we mema yo na nkwasia de wo ana mema dwoma ma be jimi abeze o enye hwe ya accident se mo so ma jimi a enye ti se lumba no mkoku na odobroni na mo awon ko prison no abodam o meko fie o meko prison we camera record odobroni lumba eku no o muku lumba na o ma yeren o ma dundum fie o camera nyina ya nya video we die physical video ka ni gina on ye tututu pe ti se de o manya ayo mo ko wo aye se se de nipa na tuo ni kan so no onu su kura tuo ka mo aye ti se enkofo di tuo na abegina mo so na obi oba basia o ono nko atikem na makofa tuo emema nkantinka entimu ntimi nante nko ka no nko ka nyenze o bras mi ma nwura mo enti di aye ne se okosa akofi nya common sense na nante akoka no oh sister we dey obra munnim Adwoa Safo no the same fie baako the same papa the same abusia ewo metinya nante akoka no munya mwa ntikwasia nkra ma mwoda mumfo munyina mfra na mfo mkogu prison ama mwoda se munkuni ni ana ade na munko nganga sister obra no se ompewa ni buafu ono kro keka nkwasa sem se yenku enturi akofie na munko kanya asasem se majimi makotwetuo pay more than 40 bullets ade majimi echese mu ya wudifu ankasa yes one bullet kra na bo ne ka ko be man ke be ka se by mistake pay obi se ni video ni pictures Toyota no oma the two abuba no uncountable me yesa me kan through be 14 ma bre
etu abuba o pe adin eye war fight na moko ti Adwoa Safo no de pa boni no de ayem wa busuanu ma wo si unti bi da wo ba be kunu broad daylight abra wonim se oman na otimi ye omra wom ye wo constitution ye wo soldier ye wo police I enforce law says so obi e de mrahye ni sem kotutu oku obi obekọ akoda prison wa chimi wo de me try me say yo ni jo mama on be concert party wo ha ye me so wo di fo so say ndc fo so ma jimi an ka de be si wo Ghana ka say yo no ni jo mama mu dwane so mu ja brante o man de kwase ane na moa because oni nua mpo no ye nsa enye onya abontisu ni obeku ni easy say mu si ma jimi an ka de me ye kofo e no ka de me ye o mu na nya asem kito of course me share $1 million mansion no ma me relax or ask say good evening, Jonas. I'm back from my business trip to the village. Asko, I see you. Subscribe. Bianco Twene Jonas. You know, subscribe. Comment about me on my body. Village. On my pig farms. Yes, Asko. Thank you. But you might be Fauci Kenya investment. Your business. You better make it. It will pay you. The business will take care of you. What you say? I say high court injunction, the guy didn't follow. Jimmy, where in your court to say, oh, where you criminal attempting murder? Oh, Kumnipa and the Nipa na survival. Jimmy, when you say, it got to man order, follow order, where you criminal, so the jail. Jimmy. And to your mama, Obia share you, your mama says, yeah, I'll pass one share. Can we order? What the police in the soldier for no for to akasi ati said you Jimmy accurate social media di watem now I under soldier for the police so mumfa tuo enko no mumfa sa tuo no kofa brante no na mumfa no ko ransa wa mo na criminal. This is the job we want you to do enya de obi to a o se the light adum a wo tu adum so la bitu ankwase like be na mo di soldier for the tuo ko ne so dia ese mo di tuo ko ne so no eye kwase ampanyin we a wa attempt so be kum nipa. On the next you don't have toothbrush, because your toothbrush wouldn't do ago. The man she know I'm show uncountable. The we cry me and you see baby here. The sound extra toothbrush goa. And I'm saying high quality Pepsodent. What I say we want mouthwash, high quality premium shit. And I'm no go the mansion, my luxurious mansion. Of course, you know what it is. And I'm sharing me $1 million mansion. Man, come baby here, cause I so never told me my friend soon. I bring me $1 million mansion. It's your and to me be now my laptops so I may charge. My laptops my laptop on the balcony and to me charge any MacBook. Oh, we can see up MacBook. M5 Max. What I say to me charging my laptop no. And I'm saying back I see no so me charge and also share bag me no. So what I say to I'm relaxing in my ultra luxurious mansion. And to we say for Sasha another MacBook I see. What I say I'm in Chiramonte. To help me another MacBook I see and also Esha. Anyway, and also cry me yes, I'm charging me some update be and also near Tim or Max book baby and Tibakunio Bakuni we near na Miss Hour another one waha so until we answer my charging on Tim or MacBook Makuma come and sa me you see me luxurious mansion I'm there some office work being some my business emails being what I say? On trampe broni asem no broni ankasa akwase ampanyin we kura ya mfa lawyer ma no oko prison straight. Oh, enra South Africa fo nkwase afo yi. Omo yo mo nkwase zone of obia me ka che om se om mampanyin na nsua nyansa. Na Trump tia obere na so obe respond because America enhwese fa ope ekokunkum kofo omu fie because Omaba ukrum wejini omonomo ye human right for. You see a Trump video ba akona na no first South Africa president. Hey, aje, se mo bro Ghana for. I mo bro Ghana for, mo bro Nigeria for. Go back to your country there. And here
sika me de bra mo $1 trillion a mo de yeden mo de tonro de wo HIV no matwam sometime esi o man pan to osu esi Trump si minwie yo me hwe na o twe me ensanam da so bro other countries na mo bro nkofo yi omu fie ekunkum nkofo a me yeden mo san ai sika ye de bra mo am de tua kromu ofo kan na so ye se twam ti South Africa ni be bre ti se Ghana ni aban wi abetua ne ka bio esi a esi nuro na no mko gine Trump si atwam ti si omu bewu omu nyina wo esi nti omu bewu se nkokoma Trump si o san ahwe na still o twitwam no mam na still omu na so bro foreigners ya no agya bomba gom so kom nyina no abeji kro no se be catch them enti sala broni tie broni o twene nipa ummeku obi mko frida America ka o makobo papa boy ni tu akun da anya so makochina tum enti yo hono misra mo mamunye stop mamunye kwasiade wo. This is the time amubekwa akochichi obi nya abronya onku nkotre bakura ono na no no di dwamama Attmptn adwamama nso abronya maban wo so no munsu di Attmptn no my draw to draw and this ye wasted soldier for bulldozer Santa Maria ho Elia de kofa abronya onye criminal nkunkotra di ono atwetuo atu bullet mako sen 42 ekum nipa no ono de enka se mo de bulldozer ni grader nyina wura fie ona mkotu mkotu girifie nugu onto se mbenya no amwan na wura prison. And what are you waiting for? Ghana police me pechimio adwuma aba mo sore kwasiafo. You think it's a joke? It's not a jail anymore. Odi ma muso bi akwaje bribe nka obe fiscal number muko fa akwa to prison. As course shout out to Prophet Question because he's always listening to Woman. Thank you, Prophet Question. God bless you. I really do appreciate you. Prophet Question, you are the best prophet. You want to say obi ni man hu fi otwa nyame juma odi didi ahawfo odi didi Benedict Agafamo. You are wonderful prophet. Thank you. I really do appreciate all my subscribers. So be anko Twene Jonas TV no subscribe. Say the comment about my body. Don't get me wrong. Me boy AC. I'm running my AC on the 68. What else here? AC. I'm chilling, man. Samsung on my television. Alexa, me kasachi na no so. Turn on bedroom television. Obesisi ya. And awesome. Or Maria, meet me share Hulu, Netflix. What do you say? Intimate me share movies. What do you say? Intimate me share movies. To say Hulu, Netflix, a lot of movies. Meet me share wake up. What do you say? Is we want share 1-0 live wake up. Meet me share France versus Iraq and meet me here in the life. Me sure wake up in our life. Oh, me from my bedroom. Isn't that incredible? Now you see me Miami. Isn't that incredible? Yes, it is. So, auntie, what I'm saying is, Maya nyang kwasiade. Also, you have to pay now. I'm sure be free your my because my okay, me was subscription, you know, or bueno, me use files from Verizon into your mammy TV station be for free because me trianing in a bulk for monthly. It's a monthly subscription. Me tria at time phones ya me use baby. What I say, me trianing in a bulk. What I say, Timitriani monthly, it's connected to my phones, my television. Every month be a Mitria channel be free. It comes together with a bundle like sanity. But maybe I'm a crime Argentina fee in my hand. You almost see me by side, man. I got money, so I don't need to worry about anything. What I say, no. Police need me for me, mommy, take it. And I not me heading. Menama Janti, make us say I'm standing in front of the car, in front now, and I'm standing in the car. No, Muchimi, no, Tibrofu, no, Tibrofu, and you're Quasiano Perry, and you remember Brofon and I'm and Tibrofu, and wow, Tibrofu for what you fat and Butrumo. And you, of course, me too in my channel 9, so I say, and I'm look fresh. And I teach an in our Kodia Crano.
matise maba wana ba nnan akra na ni briska ye nyina wo school na teacher fo ma esika no ma die but ye de ya nye ebi omo ma ni briska agye e no mu teacher ni di omo tiemiye eye illegal. A teacher do not have any right say obey den obetua akra kanu akwa kodino eye prostitution and it's against the law. And a teacher ni ejina school ma onu na enforce law to say police ni and so no abuse the right as a teacher na ese owo over akra na we criminal is so face emra si ye no kotum timunya si magimi a emu defend bone no say ye ne sa ombe didi nkra ne sa because akra no already what school mo so teacher ni no teacher ni say oh wa nwro pieto mama ni wa abikura nya sika no de mama me fail this exams akra bia person pass enti obekwa akoro enti ofui emie ntena ne ansuso bone so because magimi muti school na muton twe na nkofu odima mamu nya ne say normal ofui enti me mpese meti se ma bia betena on ne nya den yenya teacher ni no na onye hwe na akra no ene fitre twanum da bi akra no wo ko school wa nko se o koton twe